gushimira abaririmbyi bacu b'abarundi iteka baduteye cyane nabone hama igiteramo yibaza nk'uko mubibona ngaho inyuma ibintu bipanze neza n'ikindi kintu abasigaye gato twagiteguye mu ngo zo guteza umuziki w'ubundi imbere yibaza igiteramo gihurikiyemo abarundi gusa abaririmbyi b'abarundi gusa biheruka kera cyane na nico kintu twaje twiyumvira tuti reka uraba ukuntu twokoranya abaririmbyi b'abarundi kubera turazi ko babishoboye barabishoboye barazi kuririmba baratwitabye bose aho twatumiye ubwanyu twashoboye gutumira bose murazi ko uburyo bwo bigoye ko abari mu kazi n'ibyo biragoye icyo gituma twatumiye abo dushoboye ku mvo z'uburyo twari dufise ubwana abo tutakumiye turazi ko babizi barabizi barazi kuririmba hama igiteramo kizoba rokanje sawa kuri stade Intwari hajya kuri boulevard de l'Itona ibarabara tuzosanga saa 10 gushika mu gatondo cy'isabo murakoze cyane nuko mwamwumvise uyu rero ni umwe mu basanzwe baserukiye inama ya Beirut urumva yuko iciyumviro cyaje kugira ngo babandanye bashigikira umuziki w'Uburundi ni ukuvuga umuntu wese ari muri kaminuza twabakomera amashyi menshi hama tugikomera n'amashyi abaririmbyi bafashe iya mbere kugira ngo bashobore kwemera kino gikorwa bemerewe gukorana nabo nyine mu cyubahiro cyabo musubire mu bongera amashyi nuko rero nkuko mubibona imbere yanyu hari abaririmbyi benshi twashaka dufate umwanya duhe umuririmbyi umwe umunota umwe agira icyo avuze kuri kino giteramo kizoba ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 30 turahera kuri Mugari Desire Farias B hakurikire Niyonzima na Sano Lolilo Shani Queen Bizimana Abubakar Karusa B Araflo Easy Boy Dramati Hamena Gusto murabikaze. Bonjour. Katwashimire ko na mwakitanye bishemeye tume gusa mu imbere nk'uko Beirut yatuhamagaje urazi yuko mu social media habaye ibintu byo kuvuga ati umwe azorwa 10 miliyoni azorwa 50 miliyoni separu kangahe ni muri rwa rugamba rwo kwiha agaciro ngabo tutobivuga yuko bamuhaye 50 miliyoni ngabo nk'uko twabivuze ati nimba hahurikiye abaririmbyi igiteramo cyitwa cy'abaririmbyi b'abarundi gusa tuzogerageza dukore uko dushoboye no gupushinga umuziki wacu ngabo hajya ama entreprise cyangwa abajya abantu baba bazanye abantu bavuye hanze nimba bamuhaye ibya 50 nandi bazomusengana cyangwa bame 40 basi minimum so iki kintu Beirut yaraduhamagaye irabwira tugirana n'akati twebwe imbere yacu mu kwerekana urukundo rwambise mu kwerekana yuko babandi bazana abanyamahanga cyangwa kuzana babandi biyumvira cyane yuko abanyamahanga ariko bashoboye natwe yuko dushobora gushobora kandi dushobora kwerekana yuko dushoboye so nibaza yuko ari umuntu twakundiye kwerekana yuko dufise impano kandi duko turazifise muzoze mbisuzugura cyangwa abantu babaye influencing yuko ngo ngana muziki mwizuhari muziki muzirahari nyinshi cyane nimba tujya hanze tugakora nimba batukuza zo amateleviziyo hanze cyangwa amaradiyo hanze kuvuga yuko tuzi gukora so icyo nibaza yuko igiteramo cyo kwerekana ubumwe bw'abaririmbyi b'abarundi kandi nkasaba yuko abantu bose babishyigikira mwebwe muri ngaha mu bipartage mu biposte
muhimirize abantu kuza kuko natwe tuzokwitanga tuzokwerekana ubuhinga dushoboye murakoze cyane. No, umukomera amashyi menshi nk'uko yabivuze akurikije cya kivugo cy'umukuru w'igihugu avuga ati turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese abaririmbyi abamenyeshamakuru n'abateguye kino gitaramo kirashoboka sise bidasanzwe kikitwa igitaramo cya mbere cyitabiriwe n'isi ry'abantu kuri uno mwaka. Sabi nawe nyine arafite icyo ashikiriza mbere yo kutubandanya n'abandi. Twego ndagize bwakeye ni byiza ko ibi bintu bibaye kuko my brother yabivuze ati iki gitaramo ntawa ahantu amasekansi cyangwa miliyo ni hamwe twavuze tuti abarundi dushire hamwe. Je natanze sponsor kuri zero nta na Efra nabayepeye ariko tuzoza gushira itafari gushigikira ibitaramo by'abarundi. Biraryoshye ni kuba twicaranye na brother Bizo dufise intumbero imwe ni nk'uko ejo n'icyo bundi namwe abamenyeshamakuru muzo kwicare muvuga imwe aba DJ kandi ko mwese mukeneye kwiga ibintu byinshi baramenye sasa tutangwire ngaha murakoze. Nuko umusore nawe nyine mumukomera amashyi abivuze neza cyane ati abaririmbyi twaramaze kuja hamwe dufitaniye ubumwe n'amahoro kuba n'umuco ko turakorana kandi dufatanye mu nda turashobora gushika kure tugashikana n'umuziki wacu kure cyane. Niyo zina na Soul Salum Lolilo nawe nyine muri uno munota umwe agira icyo avuze kuri kino gitaramo kizoba ku munsi wa gatanu. Karibu sana ndetse. Bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps cyiyumviriye ukuntu bohuza abacuranzi ahantu hamwe tugakorana kuko abagenzi banjye b'abacuranzi bavuze ikintu cyari mu byiyumviro byacu kuva kera ndabona ukuntu twari dufise uburenganzira cyangwa ubushobozi bwo kubikora. C'est là que je remercie beaucoup Berkit. Hanyuma ibindi navyo abajournaliste n'aba DJ urabire ko example atawe Berkit yatanze kukani namwe mu bikurikize dukorane entre nous tuwe solidaire ndaza ko umuziki w'uburundi moteri imbere gusumba. Murakoze cyane. N'umuririmbyi w'inararibonye niyo zima za Soul Salum Lolilo nawe nyine abandanije uko bagenzi be bashoboye kuvuga ni muri cya kivuga ati turi kumwe twese birashoboka turashobora gushobora twifuza gushikako. Gitare Chanel Shani Queen nawe nyine arafite icyo avuga nyuma ya Gitare Chanel turaza kwakira Gusto Easy Boy Araflo Amatramati amategeko umwanya abanditsi n'abanyeshamakuru nawe kazi. Kamera n'uyu Sosiyete mu kazi. Bivuga ko babikoze kimwe gusa biraryoshye ko hano igiteramo cy'abarundi abaririmbyi niba mwabyumvise neza bavuga make ibindi bakabikora ku giteramo muzobona ku munsi wa gatanu. Gusto Easy Boy Araflo. Ndabaramukije cyane abaye gake nashaka kugira ati iteka ridasanzwe umuziki w'uburundi kuko amateka si concert gusa bifunira amateka ubona abakafere bacu igiteramo kimwe urungano rushasha. Je novuga ndaryohewe cyane abantu twakunze kumva abantu twatanguye kuririmba tubumva baduhaye inspiration so novuga umunsi wa vendredi ni umunsi w'amateka bwa muzika turi tayari kesho n'abarundi bose murakoze. Easy Boy. Sawa bavandimwe yitwa Easy Boy aka Mutama w'ubuki. Je kuri kubwanje ni bakwe bidasanzwe kuba nkoranye n'abagramfere ngaha wanashima ahanini guteza imbere umuziki n'undi siko igiteramo 100% Burundian hit and success. Igikuru no gukora cyane ama bisigura yuko Easy Boy kuri umwanya aba ari ngaha bisigura yuko turiko turakora umuziki n'undi kujyana n'ibintu cyane y'amahanga. Flow. Ndabona
Cuma gusa ashaka n'abasare kubera amashyiga jene gide nk'uko mwatubonye ngaha ikintu cyiza cyane ndibaza ko ari bwa mbere akoze ikintu gihuta asibuku nuko drama mu masegonde make igitaramo cyo ku munsi wa gatanu. ana sauti ndogo tia mikrofoni. Sibakize tu katikati. Tushaanza hivi malizia tu. Nimeshaanza malizia. Haita nafikiri hayo. Anainama sasa. abaririmbyi bose mwabumvise, hari n'abandi batari ngaha ariko muzobora ku munsi w'igiteramo nk'uko muriko murababona kuri afishe. Abartiste ni benshi, ni umwanya mwiza rero w'abanditsi n'abamenyesha amakuru. Ariko mbere yo kumubaza ni ku bijyanye n'igiteramo kizoba ku munsi wa gatanu, umumenyesha amakuru ntiyemerewe kurenza ibibazo. bizovana na vibe sinzi babiteguye baba bateguye nimba umuntu azotangura afite indirimbo nanaka ashimiye kumuhamagara azomuhamagara hama havuyemo uwundi n'undi ashimiye ko bavuze ijya ndirimbo bazoyite nibaza yuko ntakibazo bantu none twashubira umuntu wese tubakora ibintu tumuhamagara neza dukoresha umwanya w'ibyo promota none twakira ibyo bibazo ibishwaya kugara kwegura cyangwa bafata icyo kibazo cy'abaririmbyi n'abateguye. murakoze kandi cyane agomba n'icyo kuri icyo kibazo mwavuze ngo kubera iki mutatumye abaririmbyi bose ngo ndasubiyemo niho tukitangura iyi ni première edition. No nari nabivuze kare ni uburyo bwaratugoye bwabo si ukuvuga ngo aho tutatumiye twabatumiye kubera batazi kuririmba. Nabivuze kare barabizi bwabo habaye imvo n'iz'uburyo ntibwabonetse mugabo nabo tutatumiye ndibaza presque bose twarabahaye amainvitation twarabatumiye ndibaza muri deuxième edition igiteramo kigenze neza tuzobatumira bose. Rero murakoze cyane. naza no twongera ko tubaza n'ibindi bibazo bikora neza kuri amakoramo yanyu hagati yanyu muri mwese kugira ngo mugwize audience zanyu amakuru kote yacu chef Arias n'umubwira ati biyumva gute gukora na Petit Free amajeni yumva fresh kuba nkorana na Sura kandi gukorana na brother ibintu byiza imbere y'ijisho ukwiye gukomera amashyi kandi jewe vraiment murabizi umuntu wa mbere batuka ngaho bavuga ngo kube dukorana n'abantu bita ngo aba underground saba underground ari iryo zina muzori upcoming artist saba underground ko tubirabye twese turaba underground imbere ya Michael Jackson turaba underground urumva ariko naba
coming artists. Urumva jewe nicyo niyemeje hako ntangura gukubura hariya manza gukubura ngaho iwacu kugira hase neza nimba ari gukorana na bajya batoye nuko natwe hari abantu batuye ukuboko kubera tutokorera bajya abandi ukuboko mugabo bivanye na hispe bivanye guhangayikana yuko hari abantu badufashije kugeza n'uko turafashwa byose no bihakana hari abantu bafasha mu byiyumviro n'ibyo bakora so jewe vraiment wamya n'umunezero w'iwanje gukorana n'abatuyi banje nzi ko babishoboye ndavuga nti jewe ava yuko nja gukora hariya koko ntega umwanya sige legacy ngaho ego turakeneye kwagura ibire y'umugabo tubanze ngaho iwacu jewe vraiment n'akamwemwe ariko bamafisa kamwe mu gukorana n'abatoyi bacu ego murakoze nuko bose bishuye neza hasigaye ibibazo bibiri gusa nanjye Wakira cyo mukwamo tumenyereye gukora gukora neza tukaweka iliyopita. Ushaka kumenyelea kugana ambacho kitatuonyesha ile tofauti na vile ambavyo tumezoea kwa mama Tanzania. Ushaka kuona la différence des autres concerts, quelle la différence de l'autre concert. Okay. Uheruka kubona performance ya Dorido na Farious Jaya. Kuona hiyo magoni yako kinama. Nikera. Oya performance tulirimba ibiri ya Londa. Umaze kubona performance indirimbo collaboration y'abantu bakoranye na Nze na Sapijara. Ya Londa aussi. Umaze kubona tukorana indiri collaboration yacu na Nze na Bifes change na Nze na Shani Queen change na Anke. No, ajali. Sasa la différence. Muzobibona ajali. Kimo gusa nuko tubemereye kutuzo bacu. Kuko nibaza yuko ngaha hano nta cuka kibi gihari. Natuka nta cuka kibi gihari, iyo hari cuka kibi sinziho ko abantu barahinduka, umuntu ashobora kuvuka icuka kibi mugabo ibyo nibyo gusengera kugira ntibisohobe tugira twebwe nyine ku bwacu bijya twiyemeje zo kwerekana abantu n'abantu bazoba bari ngaho bavuga ati yego n'ukuri aba bantu bategerezwa guhabwa support. So je nizera yuko turimo gusa bizogenda neza cyane kandi icyo cyifuzo nibaza yuko ari cyo cyifuzo cyane. nuko tugiye